kinong ilam jong ka HSPDP ha ka janmi si panai kila lekben kendu yu menteri rangba ka jilla Konrad ki sangma bandawa badai ban ai jing itu no ya ka ktin khasi kum ka official language ha ka jilla nakaliang president ka party ba KP pangyang haba kran makila pathai khubor hadin ka jingya kandu ulethu ba kila IT ru bat ka dor khas yu menteri rangba man pen kan mau piang ba ka ni kam de shu ka sien baningkong ba kum ka party kila bu ka jingdawa Kejungan jomi ka party taksi mengal sekretari ka lombai nak bentar ka bangi submit ya ka memorandum jomi so chief minister ban pen kan mau kalau ka jingdawa jomi ban itu no yang tin kasi kum ka official language jong ka jalame ka teng la submit ya kan ni ko bat kemdai ka sim ka baningkong kadai ka sim ka ar ka bani wara ka ki memorandum ke ji kan ni ka party ka lomba kum ba kadai ka benta ka bangi kum ka party shwa ban wan ra ya kan ni ka ya resolution ka jalaru ni ya dawa ba de bani tu tin kasi mar hadu minta kasi ka dang dai tang ka associate language kasi bat garo tingi bidang idawa bakan longno official language jong ka tin kasi ka bangilan tangkam ka indor bar thawan ka la ka jogi ndan tangkam ka ba tho ba ka ju ko forum ye ken na kalian jong chief minister ni sultan shibun ba yong ka dei ka parti ka ba pisuan bar bo re kan tin kasi ban mau ini ke sorkar dengan nak sorkar roy ngira pasu ke resolution sedu ke sorkar India kalau koi ke subject jadi sya ke sorkar ngira le tamu lagi beringong hoy kata ni sungu kata dari katba jadi itu syak harga sidul ya tin kasi kalau ke bentai juga sorkar ban budin kalau ke bentai juga sorkar ban pressurize ke sorkar India ega pada pas dengan assembly dan reina ro kata paru ai ba kan ketin jungi kadang itu no kadang penengkam no apa lagi juga pasti te kata kali ke jing ya kan bat ka bangi bu da mandam tak sih sorkar lek ba si te rei umpan la ban ong shai ba kan perlong rei bang ban yang jung i kan yang jung si besar kan kami ne sekarang kowe ni sim ya kan ni ke kam nama si kiwi rugi ibadawa kita pandang train nak lihat political parties yang bagai mentahin nak lihat jauh ke SPP dengan rakyat dari kam the penongi government look into the matter seriously and responsibly.